जोंनि बर' हटेलखौहाय बियो थारमाने मा खालामो माने थगायो फ्रड खालामो 500 टाका 560 टाका बिल जाबा थाइबा 60 फैसा होयो 220 टाका बिल जायोबा 2 पॉइंट थाइनै 60 फैसा होनानै बियो दिनै खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम टाइमाव 3 टाइमाव दिनै हमजाफैबाय जों दिनै हमदों बे मानसिखौहाय। हेलौ आदै मादैमोन बोरै खबरफोरा मैदोमखौथ' गासिबो सिनायखायो मैदोमा लागावबाय सासे बांगाल हौवाखौ नोंथांमोना नायगिरना लाबानो जाबाय। ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो बर' हिन्जाव थगायना जाग्रा ओंखारदों। फुल भिडिअखौ नाय आं मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा बेखौ लानानै नैबे लास्ट भिडिअ हेंगारना होबाय आरो ना माने मैदोम ब्रादारा हेगारना होबाय। दा भिडिअखौ नायबासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन। फार्स्टआवनो नायगिरना ला बर' हिन्जावफोरा ओरैबायदि थगाय जाजायो हायखोन्थो थैगोनलै सबथिंबो थगाय जाजायो बहाबा गुवाहाटिथिंबो बेंगलथिंबो मा जाबावगोन कम्पानियाव थांब्लाबो माने निजायै दखान होनानै मावना जाब्लाबो जोंनि बर' हारिया माने आथिं गादब जायो गुबुन हारिजों सोरजोंबा थगाय जाजानाय सोरजोंबा दाउ अमाफोरबायदि बुथार जाजानाय जोंनि बर' सुबुं जोंनि बर' समाजनि लाइमोनखि जा जोंनि बर' हिन्जावखि जा ओरैबायदि थगाय जाजागासिनो बर' हिन्जावफोरा माने जोंनि बर' हारियाथ' गुबुनखौ थगायनो रोंखाया जोंनि हारिखौसो गुबुना थगायनो रोंगौ होमबा साननानै नाय जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि नेवसिलांगासिनो बिसोरो बेफोरबायदि मानसिखौ ना एकदम जाथिथाव फोननानै गुजि खालामनानै बिसोरखौ मानजिनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ बेसांखौ थगायना जानो बिसोरलाय आथिं आखाइ दोङो मावनानै जानांगौ साला बिसोरो दुब्लिफोराव मावनानै जानांगौ आथिं आखाइ थानानै गाना गुजाथ' नङा आथिं आखाइ लेंग्राथ' नङा मावना जानो गारना बिसोरो मा खालामो बर' हिन्जावफोरखौसो थगायना जानो फैयो। बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो हेंगार हरनो गोसो नामा एकदम मानजिना हरनांगौमोन साला नुगोना नुवाखै नोंथांमोना आरो बेखौ फार्स्ट टाइम सिखाव खावदों होनना साननाङा फार्स्ट टाइम नङा बिसोरो खावै मोसाया 10टा मोखौखौ जाजानानै हमजानाय बायदि फलाना माबा जेयाव नांथानाय बायदि जाबाय। बे हिन्जावफोरखौल' थगायाखै बियो गुबुन हारिखौबो गावसोरनिखौबो थगायदो जोंनि बर' हारिखौबो थगायदो बे फार्स्ट टाइम सिखाव खावनाय नङा खावबो नै दा लास्टआव हमजाबाय बियो सालाया ओरैबायदि खास्ति नांगौमोन बेखौ नायगिरना लालाय भिडिअखौ नायगिरना ला जोंहा मैदोम भाया होदो नायगिरना ला जोबोद मोजां नांदों मैदोमा बिदिनो खामानि मावबाय थाथ'नानै जोङो सापर्ट खालामदों मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि समाजनि सोरखौबा थगायना जाग्रा सोरखौबा दाउ अमाफोर बुथारग्रा बेफोरबायदिखौ हमना मोनोब्लाथ' गारखानाङा मैदोम ब्र' एकदम बुंखायो आं 100% खोथा एकदम जों दोंखायो सापर्ट नायगिरना ला दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय मानो साबस्क्राइब खालामाखै दानो साबस्क्राइब खालामना भिडिअखौ बर' हारिनि थैदोंबा दानो साबस्क्राइब खालामना ला भिडिअखौ शेयार खालाम मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम दाबाव साबस्क्राइबखौ खालामग्रो नायिनि सिगां दा नायगिरना ला सम ओरैनो हान्थु खराय होआखै जोंनि बर' हटेलखौहाय बियो थारमाने मा खालामो माने थगायो फ्रड खालामो 500 टाका 560 टाका बिल जाबा थाइबा 60 फैसा होयो 220 टाका बिल जायोबा 2 पॉइंट थाइनै 60 फैसा होनानै बियो दिनै खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम टाइमाव 3 टाइमाव दिनै हमजाफैबाय जों दिनै हमदों बे मानसिखौहाय जों ओरैनो हगारनाय नङा एफाले सा केमेरा হয় না নয় কথাটো হয় না নয় দাদা ঠিক কইছে কথাটো दा नोंथांमोना खोनादों गावबो नंगौ होननानै बुंदों गाव सिमान जादों खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम टाइमाव जों हमबाय हमनानै जों दा मानसिखौ पानिशमेन्ट होबाय दरखार जायोबा जों बेखौ पुलिस स्टेशनाव गारनानै जों बेखिनिखौहाय जों दायित्व लादों जों दरखार जायोबा पुलिस स्टेशनाव जों गारनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो मानसिखौ जोङो हमनानै बुजायबाय एसे फैनायबो जाबाय गाज्रि मोननाङा माने एसे फैनायबो जाबाय किसुमान पुलिसावहाय फैनायबो नुगोन आरो किसुमानावहाय माने ओरैनो बुजायनायबो नुगोन दा खोथाया जाहैबाय मा दिनै माने गावखौ थांनो होनोसै मानो जाहैबाय गावनि भुलखौ इयो माने सिमान जाबाय आंनो मावदोंमोन भुलखौ होननानै दायो जिखिनि बेयो माने बे खेबथामाव जेरखम 2.60 3.60 आरो 4.60 मारिनायाव जेराव बियो थारमाने हमजादोंमोन
3 times बियो हमजादोंमोन दा बिनि थाखाय बियो गाव गलति जाबाय नंगौ गावनो मावमारदोंमोन हमजानानै जों दायो बुजायबाय मानसिखौ जोंनि बर' हटेलावहाय जेराव बेस्राफ्रा माने मा जेराव माने खान्थि सुनानै जायो थोरसि लथा सुनानै बिसोरो माने गावनि जिउखौ माने फोथांबाय दङ गावनि जिउखौ खांबाय दङ बै माने हटेलावहाय नैबे माने जोंहा मा बट घर ने नलबारिनि बे सासे मानसिया थारमाने बेबायदि माने थगायनानै जाफैयोमोन दा दिनै 3rd टाइमाव 3 नाम्बाराव खेबसे नङा मानसिया खेबनै नङा खेबथामाव गाब्रफैबाय जों हमजादों दायो एसे फैजाबायबो ओमफ्राय गावनि जिखिनि बे खेबथामाव जिखिनि फैसा थगायजानाय बे फैसाखौ बिथाङा माने होजोबबाय बहाय होजोबबाय जों होजोबबाय गासिबो दायो जोङो खेबसेनि थाखाय बेखौ তোক মই কৈ আছো এফালে যা তোক মই কৈ আছো তোক এবাৰৰ কাৰণে তোক ক্ষমা কৰি দিলো মানে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তোক তিনিবাৰৰ ইয়াত ফচিলে নহয় তোক তো নিজে চিবাৰ লৈছোন তই এবাৰ কৰিলে দুবাৰ কৰিলে তিনিবাৰৰ ফচিলে নহয় তোক এতিয়া তুমি নিজে ভাবি চাও এইকেইটা মানুহ নিজে একদম মানে বাচন বৰ্তন ধুই পিনি তহঁতক খুৱাই মিলি পঠাই তহঁতে মানে ইয়াত কি 1-2 টাকা 200-300 টাকা মানে মিছা কথা হৈ টকাই পিনি খাই কি পাবা পাবা কিবা পাবা জানো মানে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈ আছো মানে তেখেতে মানে নলবাৰীৰ হয় বোলে নলবাৰী হয় ন নামটো কি এনে ৰাজু দাস মানে তেখেতে কি কৰিছে মানে সি আমাৰ ইয়াতে বড় হোটেলত খাব আহে মানে খাইছে ঠিকই আছে দিয়ক মানে 260 টাকা হলে মানে 2.60 মাৰি থৈ যায় 360 টাকা হলে 3.60 মানে 3 টাকা 60 পয়সা মানে 2 টাকা 60 পয়সা মানে এনেকে মাৰি থৈ যায় এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় আজি তিনিবাৰত ধৰা পৰিলে আমি ধৰিছো মানে হোটেল মালিকে আমাক ফোন কৰিছে আমি ভাইটি আলে ধৰিছো আমি তোমাৰ ভুল হয় না নহয় তোক ভুল হয় না নহয় তোক আপোনালোকে মোক বেয়া পাব নালাগে মই অলপমান দুচৰমান দিলো বুজিল নাই মই বেয়া পাব নালাগে মই চিনাকি বড়ো মানে ভয় নকৰো মই কৈছো দুচৰমান দিলো মানে মই ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মই ক্ষমা কৰিলো হয় না যিমানখিনি মিছা কথা কৈ পিনি ইয়াত খাই গৈছিল এইটো পইচা দিছে না এতিয়া দিছে না মই দিলো ঠিকই আছে আপোনালোকে মানে মই আপোনালোকক মই কৈছো মই ইয়াক একো বেয়াকে হেৰাসমেণ্ট দিয়া নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মই ইয়াক ক্ষমা কৰি দিলো মই শাস্তি দিছো দাদা এতিয়া মোক নিজে আৰু সেকেন্ড টাইম এনেকে কৰিব নেকি এইটো নকৰো আৰু দাদা জীৱনত প্ৰথম এটা উদ্গতি এটা দি দিলে সেকেন্ড টাইম কৰিব নেকি দাদাৰ খাতিৰত মই এইটো জীৱনত নকৰো দাদাৰ খাতিৰত হাজৰ কৰা ৰাইজৰ নংথামন আপোনালোকেতো গম পাইছে তেখেতে মানে সীমান্ত কৰিছে ঠিকই আছে সি মানে ভুল কৰিছিল ধৰা পৰিলে মানে এবাৰৰ কাৰণে মই ইয়াক ক্ষমা কৰি দিলো যাব দিছো ঠিক আছে ফেমিলি আছে জীৱনত মই তেখেতক বুজাইছো যে এনেকে নকৰিবা জীৱনত নকৰিবা কিয় আমাৰ চবে মানে ইয়াত কষ্ট কৰি খাই আছে বাচন বস্তু বেলেগৰ খোৱা তুমি যে খাইছা যোন পেজত খাইছা সি বাচন বস্তু এনে ধুই পিনি 1-2 পইচা পাই আছে সেইটো কথা মানে সেইটো কথা লৈ তোমাক আজি মানে ধৰা পৰিলে জীৱনত নকৰিব নাপায় रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंदों जाय थोरसियाव जाबाय दंमोन बे थोरसिखौ जोंनि बर' मानसिया सुबाय दोङो दा बै माने मानसिया माने दिनै थगायनानै थांदों बेखायनो आं होनदों जिन्दगी बे मानसिखौ बुंदों आङो थगायनो नाङा जिन्दगी माने मा गावनि इज्जतआव सोलि गावनि माने मा जि जादों बे फैसाखौ हो आरो थां ঠিক আছে লাষ্টত কিবা ক'বা নেকি দাদা যিটো মোক শাস্তি দিলে আজি মাৰধৰ দুটা চাপাত মাৰিছে গতিকে মাৰধৰ কৈছিল তোমাক দুটা থাপ্পন মাৰিছে মাৰাৰ কাৰণে ক্ষমা দাদা মোৰ এটা ভুল হৈছিল মই ভুলটো কৰি দিলো দাদাই যিটো সেই কৈছে আজিৰ পৰা মই এটা তোমাক বেয়া বুদ্ধি দিছো নেকি নাই তাকে কৈছো দাদা আজি জীৱনৰ পৰা মই এটা মুক্ত পাইছো যাতে এইটো বুলি নহয় মই কাটো কৰো তো যাতে এই কামটো মই নকৰো দাদাৰ তাৰপৰা মই ভাল পাইছো এনেকে যে কৈছে ভাল পাইছো মই জীৱনত নকৰো বুলি কৈছে বহুত ভাল পাইছো মই তোমাক মই ধন্যবাদ দিছো জীৱনত আৰু এই কাম জীৱনত নকৰিবা কিয় সবে কষ্ট খাই পিনি নিজৰ পেট ফালি আছে হয় না তুমিও কষ্ট কৰিছা তুমিও পইচা পাইছা এহেঁতে কষ্ট কৰিছা সেইটো পইচা পাইছা জীৱনত এই ফ্ৰড কৰিলা বস্তুটো জীৱনত নকৰিবা জীৱনত চেষ্টা নকৰিবা আমাৰ মানুহ হওক বেলেগ মানুহ হওক জীৱনত এই ফ্ৰড জীৱনত নকৰিবা হয় না ৰাইজৰ নংথামন